Урматтуу туугандар, биз Кочкорго келдик. Ассаламу алейкум. Булар кочкорлор барбы? Кочкорлор. А? Канча? Бешетен кочкорбу? Канча тиш кочкор булар? Козу кочкор. Бары козу. Мына карада козу. Козу. Балдар канчадан коз кочкордун? Коюк суюк 16. Аралаш 16дан. Кою суюгу 16 миң сомдон дейт мына. Козу кочкорлор. Булар кочкор. Мына кочкор кимден? Сизден баба? Канча тиш мына улар? Козу кочкор экен, 15 миң сом дейт. Пародасы эмне булар? Козу кочкорлор экен, 15 миң сомдон кеми бар дейт. Кайсы парода булар? Өздүкү эле. Мына кочкор кимден аба? Сатылдыбы? Ооба, митсиздер канчадан балары? Ар түрдө 12 миң, 11 миң ушундай. Митсиздер 10 миң, 11 миң, 12 миң сомдон дейт. Мына койлор. Койбу? Кочкорго келдим эле ака. Мыналар бүт кочкор окшойт. Баары кочкорбу? Баары кочкорбу? Баары кочкор экен ушулардын. Канча тиш булар? Козу тиштер. Баары козубу? 14төн кем бар. 12ден бербейт атабыз. 14төн кеми бар, бирок 12 миң сомдон бербей атабыз дейт. Демек 13төн берет экенсиз да? Assalamu alaikum. Универсал келди. Программа коюyor. Канча баш бар бу жерде? 16 баш. 16 баш. Bunun ne? Через компьютер чыгасың. Так, канчадан саттыңыз буга чейин бирөккө сатылдыбы? Жок, сатып алдым. Али сатылды элекпи? Каяктан келген булар аба? Куршаптан. Ооба деп эле. Куршаптан. Блогерлер аман коюлгар ая. Ооба деп. Канча подписчик болгон? 7 миң. 7 миң? Майнетке жанду? Кийинки кочкорго төлөп. Сизденби кочкор булар? Benim yok, yok. Yok. Ben koç yaşlı. Мына ушул козу кочкор экен достор. Кайсы парода бул? Садырбай парода. Кыргыз. Тишим буз эле. Тишим буз эле экен, мына далилдеп берип атышат, тишин ачып. Ушундай бийик болобу булар, а? Бул дагы чоңоет да бул. Азыр козу да. Эки тиш болгондо дагы чоңоет да. Ошон үчүн парода экен да булар, Садырбай пародасы, а? Баасы канча булардын? Аралашта Кыргыз менен аралаш. 30 миң сом. Кеми бар, а? Кеми барбы? Кем болот. Буну алып бакса дагы чоңойгу да, я? Ооба, 1 жыл кармасаң, 2 жыл экен. Козу экен да бул азыр. Козу. 2 жыл минип келесиң. Ооба. Канчага сурап атат аба? 21 миңге. 21 миңге сурап тур, 30 миң сом дейт. Бир аз түшүп кетет экен. Жакыны канча аба? 25 миң. Жакыны. Жакыны 25 миң сом дейт. Булар деле козу, мына салыштырмалуу. Ой. Кой. Кургач кой. Аласың сен? Жок, аба биз YouTube'га чыгарабыз. Козу булар, а? Козу. Кочкорбу? Кочкор. Канчадан булар? 8-11дан. Я. 11 миңден 4 өтөт. 4 өтөң 11 миң сомдон дейт ушул. Козу кочкорлорду. Кочкор баба мына? Yok, soluk. Солукпу? Канча бул? 16 kamı var. 16 миң кем бар дейт ушул солукту. Туугандар мындай бойлордун тулку бой көрмөй атат, себеби базар тыгын болгон үчүн толук батырып тарта албай атам.
Mına köp qo'shqormi? Soliqmi? Qo'shqorlar qayerda? Mana qo'shar bekar. Qo'shqorlar bu yoqda bu yoqda. Gel yerden tartib ko'raman gel. Qo'shqor bu bular? Biri soliq, biri qo'shqor. Mına qo'zi qo'shqor o'xshaydi, ha? Qancha bu qo'zi? 11 ming. 11 ming so'm. Soliqchi? Soliq 17 ming. Soliq 17 ming so'm deydi. 11-17 deydi. Bunaka cho'ng gigant qo'shqorlar ekan. Qo'shqor bular? Qo'shqor. Qo'zi qo'shqor o'xshaydi, ha? Tisharlikmi? Tisharlik. Qanchadan deb tasava bularda? Ha, 16 jarım. Biri o mu? Biri 16 jarım. 16 jarım deydi. Soyuşqa jaragıda, ya? Şu soyuşqa 16 jarım ming so'mdan deydi. Qanchadan sattınız buga chayin? Artdı. 15'te. 15 jarımdan. 15 jarımdan sattınız. Shundaylar qo'shqorlarda. Bular kimden? Sizden mi? 40 mingdan kalma. Qaysi parada bular o? Qozog'iston. Var sizdeki? 40 ming so'mdan kem var deydi. Qozog'istondan kelgan, ha? Tishleri, jashlari qancha bulardan? 4 tish. Var o? Eng cho'ng'i nima o'xshaydi, ha? Pul qancha? Qaysi? 60 ming kalma. Oho. Qozog'istondan kelgan, Qozog'istondan ne degan parodasi bu? Arashan. Qirg'izstonniki? Arashan ekan. Arashan parodasındagi. Nolarchi nolar? Vardı qo'shar. Bari 40 mingdan. 60 mingdan. Che buldalar 40 ba. Optimga budlar. Optimga 40 ming so'mdan deydi. Birden alsa 60 deysizmi? Mana cho'ng gigant paroda qo'shqorlar. No, sizden mi o? Sizden mi? Qancha tish bu? 6 tish. 6 tish qo'shqor ekan. Basi qancha bunun? 4 oy Ha. bası bunu kekin 40 ming so'm kem bor. 3 media qancha suratcha tava? 35. 31 ga suratibdi. Na şu qo'shqorda sirab ko'raychi. 17 derdi. 19. bechoraning pulini Assalomu alaykum. No sizniki? Qancha tish qo'shqor bu? 4 tish qo'shqor ekan. Mana quyrug'ini to'sib qoldilar. Mana quyrug'i. Quyruqda qo'shqor ekan. Basi qancha buning? 35 kam var. 35 ming so'm kemi bor deydi. Sizniki chava? Men 25 ta tam kam var. Qo'shqor bu? Qo'shqor. 25 ming kemi bor deydi. Qancha tish bu? 4 tishda 4 tish qo'shqor ekan. taqval sizlar degan. Qancha o bu? Qancha suratchat ava? Ha? Qanchaga suratchat? 19 ga chiqdi. 19 ga chiqib O'zi 25 ta. katalog 25 ming so'm deydi. Ha, bozor ko'tarib sotib ketamiz-da. Bola taytib bozorni ko'taradi deydi. Qasab olsa qancha kilogram et berish mumkin? Men unda qasab qo'y sotib Tarazaga tartib bermadingizmi? Ha, 16 ga sotib olaylik. qo'ying odam 16 ga suratchat. Yarımini ko'r. Yaparsa-da. Mana tuğanlar Qo'shqorda jiyintiqdadik. Adam ko'p, qo'shqor ko'p, tig'in. O'shoning uchun qo'shqorlardan tulqi bo'yi yaxshi tartilmay qolyapti.